Hadin kajing jia cak thang kitrok ki bayang ha phalau jong ka karkhana star simen ha ki pajbur ki bomla ban ithu kerteng men ha ka akhat pratrik ujemang arjar arpsan ka badai ka sing ublei ka jinglong jingman menta ha ketika jaka kadang don kajing seir ya kinong nyak trok kane kajing jia cak thang kiti kitrok bayang ha phalau ka star simen kadai hadin kajing syayu kali uwe ukhana asamla ubana ka snong lum snong ubala khlat no hasyan Hakati kamit keladon bha kajingan at kabajur ha kaba upat bhur ulami ipuk ban kawang mau bat thang ye kitrok. Katkum kajingyo jingken ba kitrok balasya thang kidon hadu khan ruteli bat ki balasya penjulor kidon hadu arpho ruteli ie. Nakliang kinong thok kubor nanong ba silong ha kasngi balang ka arpho pratrik jemang arjar arpsan ki lalet ban hiar sya ketika jaka basya thang kitrok hastar simen ban pet ye kajinglong jingman. Habayo banyak keren bat kinongnya atrok ki bayang ha phalau ka star simen ki letu bahadu menta kalenti ya jongki kadang don ha pedeng ka jingsir bat bom sngan namar ki don ki breu ki bakawang mau bet ya kitrok endalamit kilapen pauru bakadon ka jingjenjar namar menta nadu bajia ka tu ka jingja kimyo syu bantre kumba ki jutre namar endalamit ki syak kawang mau ki kali jongki batla jai ya ka kali ki ha bandut hi ka baisna baro Kinongnya trok kile turu ba ka jingsya penthut bat syak kawang mau kadai bet tangnya ki trok jong ka star simen kat ba ya ki trok ki bom dei jong ka star simen kim ju penthut Star simen mentah hadin ke tu ka jingja ke tu sini Kanta di bayak geri star kam jingja di jet yo sukra tanle sini formelo yo ora bertrai kom baju trai kom suara Kasih blood kasih or tara lawan tu kormi tu lajan mi tahap lima je dia orang lek. Kebagi lah ham strik hendak. Dah ada jairu kon bahan tu tak mau kawan mau tu sekali tu kiro ini try rupiah. Ada jai tu ada syak dak kali tu hapus nangi try bar. Yo aku nuti abjing baik pun itu kamu hadu menta kani ka jaka ka singannya kumno ndu bajian singan ada sai la heri kom baju mentang kom baju la kamtin mai dai ye try bar baya dan staff Kalau kumno ka jinglong ni hadin ke tu ka jingja tu ka itu rekor dan rasanya dan rasanya mau dua dia ada kaman Tapi semua kumno ka mentah pisau skan ni am bapiwan kitmat nan ni na star simen dia kadang ke jing syak pen bet ie Entah ni tip parawan sini langsung masuk Kita ki nak driver ke penumpang yang kejing syak long syak pentut kan kualiti lada kikit mar nani napok star simen kadang shisha kata na menjot cem motif mo nanda la jot cem kejing syak pentut iki kali star simen ngam don ceninga don sa snapor Te mentah bapiwan sini bagi kadang jing syak pentut ie trai war memet tarai sak putare Te pisau singanya pisau siat nada piwan sini war musni mula sa snang por memet sa pier terus siat tang kapon memit kemut ki pentut kialek kemno ba Makan tu perempuan lagi pentut bisa kita. kawang mau nama kidan kiba kadau bagi syak kawang mau kadai sya Dai por itu mesti kawang kawang juga tadi. Teng Huawei company taman pa tu wan sini. Pisau siat ne pisau syan ne benwan hani pot star simen hadin ke tu ka jingja Dah mentah suwan deng ni. dah suan mentah pisau ie pat on Tahu ya. kam judan ke jing pentut ie politis dia nama kidan lagi driver kila ong ba ki syak pentut rumah kita Ni dah keliyau tu lelai dah. Kemudian kini bisa pentut kira bitang kali jong start. Tang kali company nya. Kali company jangan ni dah start na. Igi wei patem lelai dah.
Ino kena company ni. Pi ke dau tharai ba bagi pentut penyaka ya ki kali jong star semen. Emang tipara na. Itu re kata dah. Mar ba por ba jia kumner dar rasanya dah. Dan segawai company. Lo tu na gini balut semen tang ba daerah gini po company. Dan situ gora bonde company na mar ba apa lum senang ni kedan nyeu teli. Nyeu teli. Tengi ba bon balut na situ gawai company taman tawan.